Kei te whakawhānui tia ake ngā momo ara hei whai atu mā te iwi Māori kia pai ai tā tātou manaaki i o tātou whenua whakahirahira. Kua takoto i te pouhere taonga he kaupapa hou mo te tohu wāhi tūpuna, tērā te whakapono mā reira e tae ai ngā whenua Māori te manaaki i raro i tētahi motuhaketanga. Kei a Heta Gardner tēnei pūrongo. He manaakitanga mō ngā whenua pēnei, kaore i te kitea ki Aotearoa, ki whenua ke rānei huri noa i te ao. And it relates the ancestors of Māori communities to the place. And that's something very unique in the world. They don't do that anywhere else. Ko te manaakitanga kai te kōrerotia ko te whakahau a te pouhere taonga ara a Heritage New Zealand, kia whakatakotoria he whakamaru motuhake i raro i te taitara wāhi tūpuna. Ko tētahi take i whakatakotoria tēnei taitara haumaru hou, he āwangawanga no ētahi te tapa i o rātou whenua hei wāhi tapu, i runga i te hononga wairua o taua ingoa. For those places where people have a problem with that labelling, it allows people to have another category in which to relate the people to the place. Ko waitangi tētahi o ngā whenua tuatahi ki te tono, kia whai whakamaru i raro i te taitara wāhi tūpuna, e ai ki te heamana o te Puāri manaaki, kua tae te wā kia pērā. E tino pai, ko tae te wā kia ata titiro te motu nei, ki ngā wāhi e hihiana tēnei kaupapa, kia kahana ki te manaaki, ki te chaki o wāhi. Ka whā marama te roa kia ata whirawhira hia i a tono Heta Gardner, Te Karere.